Bishop ba kanisa ya PCA Gembe ni bonanite kuriga kunganirwa kwao ni utongeria bwa uria bakuga ni mutomeria tabonwe gavana Kawira Mwangaza bakiaria bugite kanisa ni thiritwe gikithirwa nthao ni gavana ujo kumania na utongeria bwa buria bakwathira butiona chema ni bakuongera na kuga ni bari na witikio mono ati gavana ujo nuntu ni mukristo akeja na utongeria bwa uguni na kugwiria ende kiragi kuoneka nende ni mpatho na kwaganira gitio twite kuona kuma ki gavana akireta atongeria bonthe amwe kenda ngwira kurita muthira na miru bothe bobote tukagukweya na urumwe bobona akinya uthina mbere ebwega kaunti ya Meru bura bweregeretwo ni akenya na kinya atumiria na antu obonthe tibu bukuonekana akaunti ya Meru kuma gavana Kawira Mwangaza akojucha agite igiki ende atumiria mono bakanicha cha AIPCA maaskofu obonthe bakiuga ate ibakuona ni aibu kiri ikinya ndini na kanisa Kawira ikuyukia ai gavana otiringi kaunti ya Meru ya ibika ya itare yake aibware terete Meru etono garingi gavana sibabe rito baikubeli mbereke bedeto baine marine muno kinya ndene Kenya baumite Meru na bamu bakayonyo opportunity kutongoria mangavanasi ndene Kenya lakini la Kawira ayokerie county yetu ya Meru ni tete aibu na mantora kuthivia ote county ingi kuthivia yau kuwa church twaivikite muno na tukona aginyanto baje trust no na antu bakanisa kipindi ukingi no tunage ningira thirite ya yerera Kawira romba kura antu bege bamenera cia bakiwa antu ba ndini batongere ndini bareka chiacha lakini hatu tuwe kanisa tarungamanwe no ntu itwisi ara antu muri batongeretie ikutha kwina amani lakini as bishops na ma reference na ndini cionthe ni tukuwa twina aibwe nyingi sana na tukoria Murungu ri katwetheria ate kutara Kawira gavana na twacie mwelega ntu ndene Kenya out of county 47 ute county ingi ira kumakira impeachment mara ya pili kana yukuma siasa ile ikuo na na intimidation na na kiburi na na kugira yari imani yetu ya Kawira impeachment mara ya kwanza na zokacho gwerengi itweregete ari omutomeria no ndatomeria utegemea antu tuteruma antu tutelani antu tutegemea barabangi tureta nkoro cia antu kiri Murungu na kiri tongeri boboya tukuona Meru ke kutangalana na niromba letu tukuromba gavana wetu no tusabare mbere na ari impeached meri mekaye kwambiriria na thaire ndi sabare ngi yele tukugwa ka impeachwa rengi na itukuria na Meru ya karakidani kia twaturagi impeachment antu atwethia tukuendelea nthiguru yetu na antu betu betha kiasi be no rumwe ogwende bakiwa ibakuwatanira na aguge ebura Ameru bari nabo na kinya tongeria na kinya MCA sikuga ate bakaruta gavana Kawira Mwangaza gitini ibakuga o maibuthingatirwe na bumenyakane arabure kuwatanira na antu ba Meru ri sauti ya kanisa ndene Gembe North Kawira akore moningwe ya county na ane oni as a person ndaroma ira Kawira mwaka muthiru lakini mwanka uthai ginya maromba ndiromba ya tewitio rurika ya iya MCA ntuguru kwena gavana na rike bwari na mugomo ni bweta cia wandi fund tutisia ngai bona raka butonere tithisi bora wakarire duare tukwambira impeachment kairi katukwatire uma nerithike na burite uma yongwareri kuketha kwina mpukumo samwe MC baruka mekidete na tuwe gavana atumira MC bamakuthuke barabangi kana kinya tongeri bonge buri uru ikia kwa no project kutweka twita siasene kenda antu fulani baukumwa bona mbecha yuthira rungamino mba Murungu na bara kurungama Murungu akarungama akwithana antobero bakara thina kana bateseka watoka uge pesa mahali fulani ore support umareri antobero bateseka obinyatirimbia woya lakini Murungu na kwaleletie itubati kuwatana no ntubura bwatethia Meru yetu na muno ya mutongere wa kanisa ni kuromba kwithe kwina thiri kwithe kwina ngwataniro na kwithire kwina mutongere kuigwa uratongere bangi bakuigwa bakwaria ni kenda Meru yetu yumba witaboya.
kuma Gebe North, Wetang'ula Chabari.